Brojne kontroverze i afere prate radove na Sarajevskoj zaobilaznici, čija izgradnja započeta još 2008. godine nikako da se privede kraju. Treća dionica, takozvani lot 3A, posljednja je u nizu i čini se najkrupnija. Izgradnja budućnosti na iskustvu. Kao iskusni graditelj, Euroasfalt je posao na ovoj dionici dobio zahvaljujući u najmanju ruku sumnjivoj ponudi. A sumnja nastaje na stranici broj 69 Euroasfaltove ponude za izgradnju lota 3A Sarajevske zaobilaznice. Naime, projektom je planirana izgradnja tunela Katenkaver. Euroasfalt u svojoj ponudi navodi da će izradu luka vještačkog tunela napraviti za 7.993 marke, što u konačnici znači 1 kubni metar betona i 1 marka. Može li se za 1 marku ugraditi, i proizvesti kubni metar betona? Za 1 marku? Zaista to je kalkulacija koju ja ne bi da ulazim u te špekulacije, da li se može za 1 ili za 100 maraka. Zaista je bitno gdje se ugrađuje taj beton, često je u te betonske radove, da li je armirani, da li nije armirani, koja je vrsta oplate i prema tome je to zaista, kažem vam, od 8.000 stavki, 400 stavki se odnosi na betonski radove i svako komentarsanje tih cijena je čista špekulacija. Zahvaljujući ponudi marka kubik betona za tunel Katenkaver, Euroasfalt je najpovoljnija kompanija za izgradnju te dionice i naravno dobija posao. No ubrzo nakon što je uveden u gradilište, projekat je izmijenjen. Tunel za koji je Euroasfalt dao nerealno nisku ponudu neće se graditi. I tu ova priča tek dobija zaplet. Stranica broj 90 Euroasfaltove ponude. Ovaj dio ponude odnosi se na izgradnju vijadukta Treševine. Kubik betona naglo poskupljuje. Na 69. stranici kubik betona je koštao 1 marku. Na stranici 90 cijena kubika betona je 218 maraka. Vjerovatno se pitate zašto. Odgovor na pitanje daje crvena knjiga. U njoj su propisana međunarodna pravila građenja, poznata pod imenom FIDIC. Ovim pravilima ćemo se vratiti nešto kasnije. Za sada ostajemo na Euroasfaltovoj ponudi. Dakle, zahvaljujući nerealno niskoj cijeni betona za tunel koji je ukinut nakon potpisivanja ugovora, Euroasfalt je mogao za sve ostale dijelove koji će se graditi na ovoj dionici dati skuplju ponudu. Vijadukt Treševine su konkretan dokaz. Ponuda Euroasfalta za izgradnju ovog vijadukta iznosi 4,6 miliona maraka. Ni tu ne bi bilo ništa sporno da će se vijadukt graditi onako kako je planirano projektom na osnovu kojeg je i raspisan tender. Naime, umjesto mosta planirana je izgradnja nasipa koji je znatno jeftinije rješenje. Zatražili smo stav čelnika Autocesta Federacije. Između ostalog, pitali smo da li je došlo do izmjene projekta na vijaduktu Treševine i kolike su uštede. Očekivani odgovor. U ovom momentu nismo u mogućnosti dostaviti tražene informacije. Prema stanju na terenu očekujemo značajne uštede. U proteklom periodu smo radili optimizacije trase kako na postojećim gradilištima, tako i na budućim dionicama koje su u fazi projektovanja. Potvrđujemo da se svi ugovori provode u skladu sa FIDIC-om. Iako ovaj dopis izgleda vrlo šturo, iz njega smo saznali sve što nas je interesovalo. Da su izmjene projekta u toku, da će uštede biti značajne i da se sve radi po FIDIC-u. A upravo FIDIC propisuje da će se uštede koje napravi izvođač radova dijeliti pola-pola. Ako te promjene rezultiraju smanjenjem ugovorne vrijednosti tog dijela, te će saglasiti ili odrediti naknadu koja će biti uključena u ugovornu cijenu. Ta naknada će iznositi polovinu 50% razlike između sljedećih iznosa: smanjenja ugovorne vrijednosti koja proizlaze iz promjene, smanjenja, ako postoji, vrijednosti izmijenjenih radova za naručioca, vodeći računa o svim smanjenjima kvaliteta, planiranog vijeka trajanja ili učinka pri korištenju. Prema ovim odredbama pola ušteda bit će isplaćeno Euroasfaltu kao nagrada za jeftiniji posao. Druga polovina ostaje autocestama. Iako se čini da je u ovom poslu sa Euroasfaltom Federacija uštedjela novac, to nije tačno. Naime, kompanija u vlasništvu Hameda Ramića očito je imala povlaštenu informaciju jer je baš za onaj dio za koji se tek kasnije ispostavilo da se neće graditi dao 200 puta nižu ponudu od konkurencije. I upravo je zbog toga dobio posao na kojem je također, zahvaljujući naknadnom izmjenom projekta, navodno Federaciji uštedio novac, pa će baš zato dobiti nagradu od nekoliko stotina hiljada maraka. Tražili smo stav i od Euroasfalta. Evo njihovog odgovora. Vezano za vaš dopis od 11. decembra 2013. obavještavam vas da ćemo se očitovati na isti kada se generalni direktor Hamid Ramić vrati sa službenog puta. No nije lot 3A Sarajevske zaobilaznice jedini posao Euroasfalta na koridoru 5C. Iz skoro svakog posla koji vode Autoceste Federacije BiH iskoči Hamed Ramić. Zašto firma Euroasfalt dobija sve poslove? Pa vjerojatno zato što postavlja najbolje uslove, daje prilikom odabira domaćih podizvođača i vjerojatno zato što je najkvalitetniji izvođač, što su možda najjeftinije cijene, najkvalitetniji ponuđač, ne znam, mislim, pitate me nešto što vam ja ne mogu odgovoriti. Uvijek bude najkvalitetniji. Uglavnom. Zašto je vaš direktor kupio sebi onakve cipele kakve ima?
Ovo je Enver Bečirović, vlasnik građevinske firme Prominvest. 20 godina bio je jedan od financijera SDP-a, blizak čovjek vrhu ove stranke, no ne tako blizak kao Hamed Ramić. Bečirović je razočaran odnosom prema njemu. Ne želim više u Bosni i Hercegovini javni WC napred. Razočarenje počinje prije godinu dana. Za Prominvest nije bilo svjetla u tunelu Vijenac. Naime, 18.10.2011. godine Prominvest potpisuje sa Euroasfaltom ugovor o nabavci materijala potrebnog za izgradnju tunela Vijenac. Ugovor je vrijedan 2,3 miliona maraka. Međutim, Euroasfalt u novembru 2012. godine jednostrano raskida ugovor sa Prominvestom. U obavještenju od 27.11.2012. godine Hamed Ramić Enveru Bečiroviću piše: Projekat Tunel Vijenac, za čije potrebe su zaključeni naši međusobni ugovori, više ne postoji, niti smo u skladu sa navedenim mi dalje angažovani na istom. Da je u pitanju klasična obmana Euroasfalta dokazuje i ovaj ugovor između Euroasfalta i Autocesta Federacije kojeg su potpisali Ensad Karić i Hamed Ramić. Naime, 3 mjeseca prije nego što je Ramić obavijestio Bečirovića da ne radi na tunelu Vijenac, Euroasfalt se obavezao kod Autocesta da će preuzeti poslove na izgradnji istog tunela nakon što je propala firma koja je ranije dobila posao. U članu 2 ugovora između Euroasfalta i Autocesta piše: Izvođači se obavezuju da će sa ostalim odobrenim proizvođačima sklopiti sporazum o konzorciju na osnovu kojeg će se formirati konzorcij izvođača. Prema ovom dokumentu Euroasfalt je bio dužan zadržati Prominvest na ovom projektu, no zašto ga nije zadržao? Pitao se to i Enver Bečirović, kojem je u to vrijeme na čudan način izmakao i posao na izgradnji protuzvučnih ograda na dionici Kravice-Bijača, gdje je također angažiran Euroasfalt. Poslao je svoju delegaciju na sastanak sa direktorom Autocesta Ensadom Karićem. I oni su se vratili i sjeli smo dole da ručamo i oni su meni rekli: gospodine Envere, bili smo gore i ovako doslovice je rečeno. Svi mogu raditi na autocestama, autoputu i na ogradi, ali firma Prominvest ne može. Zašto? Pa pitao je ovaj zašto. I Damir je pitao, on je rekao: to zna vaš gazda. Ko je rekao? Ensad Karić. Dobro. Pitali su mene da što ja to ne uradim. Jer navodno neki dug je ja imam dužan. Autocestama. Ne autocestama, nego pojedincima. Kojim pojedincima? Iz SDP-a. Kojim pojedincima i da li taj dug postoji? Kakvom dugu pričamo? A to postoji reket. To nije dug, to je reket. Koji pojedinci su vas reketarili? Hajde sad ste otvorili tu priču, morate mi reći. Pa ne znam, ali po svim reakcijama je doglavni direktor Elektroprivrede BiH. Kad kažete glavni, mislite na Lagumđu? Da. Doglavni Damir Hadžić, je li Da, tako? ali ja govorim. Da li je na pomolu nova afera Reket? Da li će tužilaštvo Bosne i Hercegovine saslušati Bečirovića i ostale aktere ove priče, nije poznato. No poznato je i svjedoče snimci da su glavni i doglavni bili na svečanosti povodom probijanja tunela Vijenac. Doglavni u svojstvu ministra prometa i komunikacija, a glavni ko zna u kojem svojstvu.